Kako su mediji ranije pisali, voditeljka elite Maša Mihajlović je na Badnji dan završila u bolnici. Mlada voditeljka je tada podelila fotografiju iz bolničke sobe gdje su moglo vidjeti kako je prikačena na infuziji. Kako smo tada saznali, Maša je tada zbog visoke temperature morala hitno da reaguje, a doktori su joj dali odgovarajuću terapiju. Maša u međuvremenu izašla iz bolnice, a danas se oglasila na društvenoj mreži Instagram. Mnoge je zanimalo da li će danas voditi dnevno izdanje emisije Pitanje gledalaca, a ona je ovo potvrdila tako što se uslikala u šminkernici u zgradi televizije Pink na Dedinju, a i sada je vidimo na TV ekranima. Maša se vratila na velika vrata, te su pitanje gledalaca kao i ranije. Maša je kročila u Belu kuću i izazvala oduševljenje mnogih takmičara, a verujemo i gledaoca. Mihajlovićeva će čitati najzanimljivija pitanja koje su gledaoci postavljali takmičarima i verujemo da će uspjeti. Sada je intenzivnije da vodi program, budući da se odmorila, oporavila i naoružala iskustvom. Moramo priznati da je Željko Mitrović zaista pravi veliki šef, jer je osluškivao gledaoce te Maši dao šansu da zasija.